تماشاوانین هجای وار باش. ترکیه سد نوجی لپرانی تهدیدین خواه یعنی لسر روش آوای کردستان ده پراتیک ده پیکان. گوت از ایریش عفرینه بکم. کردان دست پیک جدی نگرتن. گوتن تنه تهدیده. لید سینور تهدیده ده نما گوت و کر. عفرین دا گر کر. هر وها گوت از ایریشی سریکانی و گره سپیجی بکم. گوت و کر. او هر دو باجارین روش آوای کردستان و گلک نافچه دن داگیر کرن. نهاجی دبیجه از اپراسیون خو بردوام بکم. سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان اشکره گوت او اپراسیون 30 کیلومتری د ناوا سینور سوریه ده تمام بکه. پرانی وان نافچه انجی روش آوای کردستان و هریمین ریو بریا خسرن. ترکیه و چه مایرش بکه. کرد دکارن چپ کن. پیش روزا هریم روز آوای کردستان دبه چه پشتی و ایرشی. پرانی وان نافچه ان دبن کنترل امریکا دانه. امریکا و ریب ده ترکیه یا نه. گلک پرسندن بگمان هنه اما وی دیبیته گوتو بیش بکند دیبیته که ده وی دیبیته ده جبر گرینگی مجاره ما گوت بلا بولتنا ایرو تایبت به بوی پرسا ایرش و تهدید ترکیه لسر روز آوای کردستان یعنی اما بولتنا ایرو بکن دیبیت. جه انقره پروفسور دکتر حسن اکتای سروک ناوند کافکاسیا جبو لیکولین استراتژیک کافکاس سامه ناویوه و میوانه مبه کوبانه پارزر و سیاستمدار فرهاد باکر و پروفسور دکتر گابریل سوما پروفسور یاسای ناف دولتی و اندام انجمن شیورداری یا سروک برای امریکا دونالد ترامپ جه امریکا جه نیوجرسی و جه آلمانیا بازار دورتموند جی نشت زازه اندام پولیت بیروی پدکسه پارتیا دموکراتا کردستان لقل منه نسبه که به خیر هاتن از بچم امریکا دکتر ساومال قل منه دکتر خیر هاتی ترکیه دکتر گابریل ترکیه دخوازه ایرش بکه او دفرین که ترکیه دخوازه ایرش بکه هریمن دبن کنترل ریوبریا خسر و امریکا دانه امریکا و ری بده یا نه که ترکیه ایرش بکه از برای هر چیزی با من در اسلاف با تو با میوانن برز و بینرن برزن اف نجارای کم کو تدا سروک ترکیه دخیانیت درباره نفچین باشور ترکیه کو و ها باورد که کو گرینگا کو نزدیکا 20 کیلومتر یعنی 30 میل دناف خاک سوریه ده و ها حساب که کو نافچه که اونه انکو ایزولا کریه کو چه نبه هیچ ارتش که سوریه نسوری ده هوا و دیاره و داخیانیان وید مدد ده بسد دمار روشال اوکراینا و نچاریا سروک روسی کو هجمارک شهزن خارج سوریه وکشینا و تا اردوغان روشه کارتنا داکو نک نفچه نوج سوریه داگیر بکا دبیجه کوه پنابرین سوری بباوان نفچه لید راستیه دا نفچه جبو رخستنین کردیه وکا یپگا و رخستنین دنش باشه يعني او دفر دبن كنترول امريكا دنا دكتور يعني معقوله تركيا ايرش بكا وامريكا بيدنگ بمينه ولهذا ما يقوله أبا تشتاكو أردوغان بشه أمريكا وكا تدزاني بيوانديا بايدن لقل أردوغان جدايش بيوانديا سروكي بر دونالد ترامب بهتر دوست أردوغان بو لنها ديارة كو سروكي أمريكا و أردوغان كو نها من
پیوندین دوستانی دناف براونده هنه سروک بایدن نجش اردوغان تخوازه کو نزیکی ارمینیا ببا داکو بشتاری جاره سیره پرسگری کن ببالوه درج اردوغان تخوازه کو مشکن از 400 اکوج روسیا کریبو وگرینا او دیاره کو اردوغان و داویه زانیه کو دجمن کاریاوی الگلگلک ولاتین نافچه هنب تایبت چی الگل مصر لقال إسرائيل لقال ولاتين كان دافع عربي هروها دجمنا هي ويل قال يونانستاني هي قال قبرص هي لي أفدج مناهيين لقال فان ولاتنا فان دولتان بيونديين باش خدها فاكرن وكا إسرائيل ومصر بيوندي واي باش القليون استاني قرصيانج بروها أردوغان إيزولا كيرياج بروها فان كريارات كاج بركو إيزولا كيرياج دولة نافچه اگر اپراسیونک پیکات یک جوان دورین کو بکوه بن کنترولا بکوه ناوه اپراسیونه و کوبانی با وکه گلک بشین دنین روجاوه کورسانی که اک فرهاد روشا کوبانی دبت چه اگر کو او اپراسیون پیکواره برز بخوریم بریگی ایوار باش تو دیمن روداورا و جمیوان ترا روشا کوبانی و همو روجهلات سوريا يعني تدي دبن قفاندي وإيريش هردن دبنك تدي هما بري ده روجان إيريش شيبون همو قندوارن لسر سينوري تركيا جريداي باجار كوباني بومبا باران بون بري ده روجان ندو هما هرچن روجان تدي بدرونان أو استهداف بكي كسنا لكوباني ولقند كوباني روش نباشه يعني يكفرس روشا خلقي تبلا هفبيه چدواري ام ببيجن امني دا چدواري اقتصادي دا خلق بترسها خلق دسبيت كي چنتي خو حاضر دك ودي صبر خلقي يعني مخابن او نفاق دولي ايرو كممارسه دو يعني نتنج قبل تركيا دا المتحده دا ودا كذا او نفاق دولي كل سر حمود دنيا وبالطيبات لسر روجلات نافين ولسر دوسيا سوري يعني ايرو ممارسه دو دهلينك او خلقي سيفيل صرف دبن مترسيادا به وصرف بره يعني عليكي ريجيم وانا قبولناك عليكي يو خلايا راكتي داعش هنا عليكي اريشي تركيا عليكي نلهواتنا كردان يعني روش ازبيم تشاوي كاك بخوين روش بيك برس نباشه خلق دبن مترسياداي واب يعني جتشي وتبلهبيا جتشي جبركو هرين نتني هزين قصد الفيدرينا وكي كنت قلت هزي امريكا الفيدرينا از بري 19 قاهات هزي روسيا باشا كاك فرهاد روسي الورن جبون من شجه مراقيا روسي الفيدرينا بطيبتي مثلا نتني الكوباني لسر سينوري روجافاي كورساني وتركيا الباكوري كورساني روسي الورن حكومه سوريا الورن امريكي الورن تركيا تشاوا جسارتك كو بيجازي 6 كيلومتري يعني بلان خويا 6 كيلومتري نوا خاصوري دا تمام بكم روسيا چما بيدنگن شخوا تركي مخابن دجمانتيا خوش كردارا تدي يعني تم خويا دكيد بن حجتها انه الامن القومي التركي يعني ودفي دمي بالضبط غازة استغلال بك موقف روسان وانشغال روسان لاوكرانيا وتدي هناك رابور در كتنجو روس تخازن سوريا فكشن و او لشكري خو بقرين روسيا جبو شر اوكرانيا وتدي نلهفاتنا هي جبو حلف ناتو وفنلندا والسويد كذا تركيا نرازي بونا خو يعني تدي افتشتي دباش فرده دا گفتگوي كنت باش فرده دا چه دبن دخازن لسر عرده انا ايرو ترك بغي تصريحي دبي ازي ايريش بكن
ساقط جري مخابن يعني لسر مبدا كعكاب مره تعامل ذكنا لسر خوينا في ملتي لسر اراميا في ملتي ولسر برجواندين خوي تنج برجواندين خوي ايكونومي مصالح خوي دنافري هفدا لسر بشتي في ملتي لدي او گفتگوی خوا بچکان دکن يعني بسلاح دکن اگر ترك الامن القومي تركيا دقر امن القومي التركي دهندر برلمانا تركي لا مناقشه لا روجافای كردستاني خطر باشا PKK ايرو دهندر برلمانا تركي دا موجوده كان بروبليم اخو لو دري حل بكن خلق سوري بكرد اخو وحمو بيكاتي اخو دخازن تيكليه هري باش بتركيا را تشي بكش بر مرفانتيا كايش بر دولتك جيرانا ناو دكان قضاء اللي صار ما بكن بوا حجج وبروباغاندان ونجي بانا كان تشتكي بكن يعني اف بالسياسه دبه بگفتگو دبه بالنقاش دبه مخابن تركيا اوراق سياسيه يعني اسخازو دبردا نمونه كيف بيش اف نفاق دولي ايرو ممارسه دبه مخابن صد مخابن تو جربيدرسون لشامي بسني ريجيما سوري دكيش بركو هناك حرسي بردانه اف تشاوا وسيطكي بسني الياكي باشا يعني ته خطر مثلا ته منطقه باشناس كك فرهاد ته منطقه باشناس كي عفريني بقرا حتى ديريكا حمكو 3 كيلومتر يعني تمام كرنا اوبراسيون 3 كيلومتر ته چه معنی يعني پرانيا روجافای كردستان دكه بن كنترول تركيا اگر بيكات بفي اواهيه 3 كيلومتر يعني تي قوتن انه تنبونا كردان جبر باجار وباجارو كي براني وان كردن لدي جيش زبا سينور دانا بايد نافرا منو سينور انا استرد اشتغلم 100 متروي يعني از بينم سينور يعني او دخوازه هرم كردي دائما استهداف بك وتهديد بك يك اوراق هانك ويرو دفي توقيتي بالضبط دا استغلال بك جبو ضغطي لسر هيزن سوبر دولات وكو روسيا وكو امريكا كادكاره او تش انتزاع بك وقريدا هناك ملفات او بلا لسر انتخاباتان و برسكري كي خوي ايكونومي دندر تركيا دا دخوازه ازماتانا تصديق بك كاك فرات بيقومان هين زماني ما هي اميل سرفي مسألة بأخفن ميواني مني أنقرة حاضر بويا بروفيسور دكتور حسن أوكتاي سروكي نافندا كافكاسيا جبولي كولين استراتيجيك دكتور كرد دبيجن أم بالتقوى تهديد لسر أصايشة تركي تشيناكن أم جيران دوستن بالصالان أم لقل هف يعني وكا جيران بهفرة دجين سبب شيا تركي دخازت جارة كدن دست بأوبراسيون كدن بكا وهم بيجا حمو باشين روجافای كردستان بخبن كنترول اخوه بله شف باش بوه نهال ترکیه د روژن پیش ده او اپراسیون کو ته داگرم ده بکه اکیجان دور بنه دیاره جبر به اکیجی اپراسیون کو ندیارم نهال سر پانیک کی چه بکند ل سوریه تو واتو اکنین وجانی زمان کل ترکیه اتمسفر هل بجاردن هيا كريزا بوري هيا وجبو کو في باش بخه تی بحث کرن کو اپراسیون بکه اف دکارم به نقاش کرن لي دوام في عالي لمجاري بنيرن وكا هند زانن روسيا 24 سباتي كريزا دنا برا اوكرانيا كريزا خا دنا برا اوكرانيا دكر روبروبون وهناك لشكرين خوج سوريا وكشاندن دروجن بريدجي بشار اسد سردانا ايران كر ودفي سردانه دا پشتي وكشينا روسيا جنافچه هيزن رژیم ايران هاتن نقاش ويا كي هات كرن کو دهزن ايران بنوي دره دفي نقاشي جي تركيا او والله اوتوريتي کو گوهرینان و پیشوچونا رخصتن ترور الوی داره و گفخارنا لترکیه ترکیه دخوازه و یکی برل بر و یکی بگیره اف هگر وکه اپراسیونه که لدیجی سیویلان به ورگرتن اف خلطیه که کو لترکیه بینیرین
تركيا جبر كون نفوسك زيادة سوري حياة تركيا بروبلما كخوال قال كردين سيفيل رانينا د أفيك د سال 1990 د مال حلب چه بمباردمان كيميائي هات كرن دم او هاتن انادول تركيا پیشوازی لوان کرد جاردن دم اسد هات با روجاوا بشک زده اوان هات Türkiye sek باوایی مذهبی لوی تفکر ترکیه ناگره ترکیه اگر مجارکه ترور هبه به ترکیه و یکی دیگه کار خواهی سرکه در روزن بریده برز اردوان گود ام ده اپراسیونه که بکیم با سوریه افجی بیک اپراسیونه بکرن وکو نیرینه که وها بلاف بکه کو رخصتن تروری يعني دكتور حسن يعني تدبيجي 10 ساله ترور تدبيجي احتمال دست بكرنا اوبراسيونك دن ضعيفه yani operasyon eğer pedivi bade bikirin naha mesela dici Kürden ve derin operasyona evyek nina guharina hafsengin le Suriye eğer Türkiye rubruyut işte ki vahab be pişti ku evyek hafsengek nu çedi be o dici ve ki eğer işte ve Türkiye ve operasyona ki pek bine o ve erke xacib cih bike jiber ku Rusya dici Ukrayna'yı دست به تفگره گیر ترکیه جی روبروی راستیه که وها هات روسیا لسوریه دستلات پشتوانیا وی دیگر لیل اوکراین دستلات تیک پر جبر وی که جی ترکیه لگل کریز اوکراینای گشدان لسوریه نزدیک و دشوپینه اول نافچه تشتین در وی کنتروله جبو کو ریگری الوان بکه وی مافی خواه اپراسیون دست خواه دهشتیه بله دوجی برسر و کمار گود سینیالین اپراسیونه که دان لی او اپراسیون وی باوایی که بیدنگو جنشکا و بین کرن لی اپراسیون وحانا اید کرن که نشان بده و بکه اگر وحا جی ببه برسر و کمار چقص ببیجه که ارتشا ترکیه وکت تعلیمات که وی که ور بگره و دست به اپراسیون بکه جی لی روژا پنشه موی اشکره تر ببه لی نیری نامه او اکو جبو که سیویل زرار نبینن جبلی operasyonu که برفره ترکیه لجی شانه ترور operasyonu که بکن حال باکور عراق جی پنج operasyonu پنج کلید بردوام دیگه دبکو ترکیه او رخصتنا لباکور باکور سوریه آستانگی دنا بروان رخصتنا ده چه بکه لی نها او گوتنا برسر و کومار جبلی وی که یک operasyonu که دورتموند نشد زازا که نشد هون وكأن كسيل همبري في يعني درباري في اوبراسيوني دا چد بيجن هون بشكنج ائتلاف اوبوزيسيون سوريا بشكنج اوبوزيسيون پیوندین و ترکیه رهنه وزارت دربیا ترکیه بهنه قالین دنین ترکیه رهنه هون لسر و یکی چد بیشن باشتر نیوشا و تماشاوان روداوی بگومان اف مجار هانا که بری گو ام هر نده پیوسته گم خلقی خوابد ناس کرن اف هریم تامپون چه یعنی مع تعریف ها وینا که بو خلقی کیمه چیه پیوست با وینا که چیه او هگر هاتو بو پیچر ما بست های گوتی بچرنگی و گوتی کاری جی بی فسر ویجی از ویجم دو بشه وی هنه بشه کی گرداین بشه یاسایی و واجی گردای به بریاره کی ناف دولتی و حتی کار به ویجی او هری معنا که چه بی بشه کی دیجی گرداین بشه امنی و او خلکی پیوست کو بوینا که او مثلا انا که جی بی بشه کی دیجی گردای مثلا سیاسی سرعرده بچرنگی او جهه گو پیک بینی و کی بی فافهمیجی بحاجتی بریاره کی ناف دولتی نه حتی مرود کار به ویجی او مثلا انا که بچه سری دو
از باور دکم او موضوع هانا که کبن نوه اگر مرو هنه که بشون ده وگر تیبی راما وقتی گو ایریج لسرسر کانیه و گرین سپی وان هرمی هانا که چه بو ریکفتنی هنگی جد نابینا امریکانا دا و روسا دا چه بون برامواج جبیر ناکن اجده خاله ها تپیک کرنش یک جوا خاله ها ناکن 3 کیلومتر او هیزن گو آنها ایرو روش بین هرمی ها بریبت بید ویشونی سیرون کبن هیزن حکومت الشونا وانا که ورندانین هر وها و گوتی امن و اسایشا ترکی وری پاراستن هر وها دوریات مشترك نقبين روسا وتركا دا جيب بن فبالتالي او موضوع هناك كبني نوع شما انها بيك تياجي شما انا او موضوع هناك قالك اصارات باز بجم غريدا يبهن هوني هالوستا كتشاو بستين وكا انجمنا كردي كاكنشات وهالوستا وجه هالوستا ما وكا انجمنا اجتماعي كردي تبي راوش هالوستا مجتي براوجي وقتی گو عفرین جی هاتا داگر کرنیاجی در باسپونا ترکیه بون هرمی عفرین و هروان اب هرمی آناکه مدید افضل باسپونا آناکه بالعكس بروفاجی گو ایرو روش ترکیه دبیجی اب مثلا آناکه و گوتی رحتی که منطقه چد که ام بجن اب تشتی هاناکه ایرو روش بسر کریزا گود سندروی سوری و درباست به کریزا سوریه بهتر گرد که و گشتر دکه و خرابتر دکه بوجی امنا ببینن اب مثلا هاناکه و چاره سری که بو پرسگره کا سوری بگشتی بکه دتون اف هرمن تابون وقتی گو مبست به او بن تبو خوازن خلقن هرمه اش ایرو رنجی و رژیم های داگر کر آگوتا ایرو روش اپوزیسیون هم بیس کریه برانبری و رژیم بو مثلا گو هرتنه پیش روش سوریه دا بوجی ام بجن اگر مبست اف برواجی و ناکد به اگر هاتو اف مثلا هناکه بو بلکی برواجی و ایرو روش اف هون لقال تو آلیان هزن گون ظاهری ماده بن هرن رکفتنا برژیم را چه بکن فاف رکفتنی هناکه بروا يعني الدجي برسا خلق سوري تأثير حكومتها السوري ويد دفرين نمايا كو تركيا خازا اوبراسيون لي بيك بينا ليه هون بتآليان ركتنا بيوانديه جبوكو تركيا هشيار بكن يعني جي نامايا كي بدن تركيا كو في اوبراسيون لي بيك نينا بيجومان أغايا وقتي بحاجتي قابنا قتي قالك بلزبالكي أو موضوع مجارة هناك قالك نزيك تسبيكريا بس بوجي انجمانا اجتماعي تمي قادتيا برپرس ملت كرده بوجي هن قابني بلزدفن بتركيا ردانو استاندنك چي بمرود كاربي بتركيا ربيجي ركفتنا چاوات كاربي وهرمي هناك بپارزي بس ام تبجي دزانن ايرو روش او انجامن قول سر عفرين دان قالك خراب وقتي هاتن ترجمه كرن سر عردي بوجي هاتام دكاربن ببن ريقر البيشاوين که پیوسته با ایرو روش ام دکارم ترکیه را دانستاندنه که بکن و مخاوفه وی و گوتی امنی اگر غیری وینا که چه بجه برای بجه ام به جدی بستن بر بچاق بستن برواجی وینا که ام دکارم به واهزن گو ایرو روش و هرمی آنا که برای ود ببن بگن ریکفتنه که ام ببجن اویا براستی دجی هبونا ملت کرده و تأثیر و تداعیات وینا که پیش روش گلک هبن فبالتالي پیوسته گو پیگه که جوا هری مادر که اف زرائع گو دسته ترکی دتش دست خیت نیل گو ترکیه درباس بی تو ریوبری که چه بگه لفظاتنا که کردی ریوبری که چه بگه گوت کار به حقیقت همی پیکاتین هرمی و گوتی تمثیل بگه کار به برصفه مرحله بده و تو هلوستا خوا برانبری و گوتی شورش سوری و دوستو ملت کرد یا دوستو ملت سوری بشکل که عام برفرح بستنی فبالتالي کار به پیش روز چه گاوین بده برش دشم امریکا دکتور گابریل دکتور دباکو يعني بالرنجة كي جرانجان أوروبي أمريكي يعني ولايات الناتو هزن هف بيمان تركيا راضي بكن جبوكو سويد وفنلندا بكفن ناتو جافي خوا جوان اوبراسيون تركيا را بقرن خبر ما جيتنا با احتمالا فلانا كبري أوهيد نافرا ولايات الناتو وتركيا ذهبا اولا الولايات المتحده یکم امریکا ناخوازه کو ترکیه دنافخکا سوریه دا کنترل خبر فرق بکه نجی ناتو که تخوازه پرسگری که ملگل ترکیه هنا امریکا ولات ناتو یکم درباره کرینا سیستم مشکان یا روسی اف سیستم دجی بالافرین امریکا بتایبت جی F-35 جبر وها ترکیه هات دور خستن جرکفتن
درباره کرینا F-35 ده ایرو ترکیه دخوازه فشار بین سر امریکا ولاتندن ناتو ما اویک دید ده مجارا دخوازه فنلندا و سوید با تبلیبونا و ناتو را ما اویکشی دید چاوا کو اردوغان دجی و که درکت هروها او لدجی هبونا امریکیه گلک پرسگریک هنه لی ترکیه دچاوه امریکا دا و ناتو دا گرنگاش برکو بن که یکم ماهیا کج مزنترین بن که ناتو الانجر لکه لترکیه هروها ناوندن رادارا هنش بو چاپ دیر کرن و شوپاندنا مشاکو بالافرین روسیا نافچه هروها جی هزن مهنا ان ناتو سرخاکا ترکیه الازمیره وکنمونا لو ما او خود بینکو دکاره کارکی بکد ویدمید صدام سرکا او کوفان ولاتان سزال سر ترکیه سپندکات ساکو سزاین کو کنگرس امریکی سر ترکیه دا سپندنا التي فرضها الكونغرس الامريكي كونغرس امريكي سر تركيا سباندنا هروهاجي كذلك دول هروهاجي ولاتين اوروبا والناتو كو سزاين سربازي سر تركيا سباندنا الجروان كرستين سربازي ناينا هنا اردكرنج بو تركيا لو جبركو جبركونها روشا روسيا لاواز والنافچه تایبه چی پشتی شر خالقل اوکراینا او تخوازه و روشه در فته و سوده جوار بگره دا کفشار بین سر امریکا و ولات ناتو گلو سر کوید وی که ده و سباروش برسوا وی که بده دکتور گوتنه که کردان یا پیشیان هیا دویجه زمان وی به شیر شوتی پفدو کر یعنی ترکیه ایرشی سرکانی کر ایرشی گره سپیکر همه هفته جاره که دو هفتان دو جاران جاره که دو جاران به درونان ایرشی هری من ریوبریا خسر دکه امریکا لوی داره لپیشیا چاوین امریکا ترکیه ایرش کر دو باجار مزن داگیر کرن امریکی بیدنگ بون اف بیدنگی امریکا کردان هنکی ده ترسینه دکتور گابریل والأمريكا في الوقت الحاضر تترقب ما يحدث نها چاپ دریا روشید که تشتاکون ورد به هبونا می سربازی رنادا اردوغان کو کریارن سربازی بکد و نفچین کو ارتش امریکا لیا اف قد غیش بو اردوغان بری حول دا کارکی وحاب بکا لی سروک ترامپ دروی دا درکد از باورناکم کو سروک بایدن و قبول بکا کو ترکیا کریارن اوپراسیون سربازی بکل و نفچین کو هزین امریکا تیدنا بود و اردوغان باش في كيزانبا جبر دما نهادا راستا تركيا بيجهكي استراتيجيك جرين دهش بونيتو لي اگر هيا كو امريكا دباكو بير لويك بكا كو ناتو بگوهسا يعني هناك ولاتن دي وكا اردن وكا يونان واتا در فتل پیشیا امریکا های کو تبگره اکر ترکیه کریارکی عسکر سربازی کر الوان افچین کو کوبانی فرهاد کاک فرهاد هون سر عردینه دبینن يعني مثلا میوانی من بهترش دور و شیروه دکن لیت بخال سر عرده امریکیان دبینی روسان دبینی زانی چد بد چه نابه براستی اگر امریکی اگر ترک ایرش بکن امریکی و روسین کل وی درینه و ریل بر بگرن یعنی جی وی بکاره بن ریل بر بگرن
دنگ چود نافبردا پرسه جاره که دنگ فراد من خواست بزن بمگوت تلسر عردی تدبینی امریکان دبینی هزین سوریون دبینن هزین روسان لبه داره دبینن لبرچاوین وانه اگر ترکیه ایرش بکه یعنی شخوب درونان ایرش تکه او هز بی دنگ دنگ چو دنگ متى تكاك فرهاد؟ هات دقريا من حس كر بزانه بم هون حر تشتيل سر عرديت براتيكي دا دبينن البرچاوي خود دبينن امريكان دبينن روسان دبينن هيزين دن دبينن اگر تركيا براسي دس ب اوبراسيون كفي اواهي بكا او هزوي بكار بن ريل بر تركيا بگرن انا يعني حسما لاي جدال هجر خطا كس تنب تركيا نكان ايريش بك وكي جابرييل جي بريز جابرييل زلال كر يعني حيا في قاضي خطا صورة دي ويقول كي مجلس الامن القومي التركي رونه وبحث ايريش كرني افيك ايدو ديان نعبري عن بيجن تركيا كما اف جفانا دفي توقيتي دا وبتشرنجي بسكنه برسي كان بفي رنجي او بكن يعني كل سر ما بكذا ايرو اي من ازدبينم تركيا اگر ضوء اخضر نستينه نكانه ايريش بكي وجبوكو ضوء اخضر نستينه دبي يكريزيا ام ببيجن دوسيا كردي بجارك دن ببي ديالوغا كردي جارك دن ببي وبالتالي ديالوغا كردي وسوري ام يك موقف لبي داري دركبن ام اثبات بكن جا عالميرا ام نلدجي تركيانا ام نلدجي كسينا ام نتروريستن ام خلق سيفيلن ووكو حمو خلقين جيهان دخوازن برنجكي ديمقراطي لسر عرض خواب بيجن ام جفان نافروشن تدولتان ام تهديد آليان ناكن لهجر اف دوسيا بري نكف ايرو نبو في جاري نبو وبشتي صالة كدن بشتي شش هيفا دن جارة كدن جفا بخو وروجك ببو وشاغيجي او بوشماني نعف ناكي يعني ان ازبينم مادام ما كردي نياكا موقف كردان نياكا ومادام امواني مقابل انه قبل سر حرد ملي طرف السياسي تش انا كسي تش بيانك يعني حيانها نقاربون خو اثبات بكرانا انه اونا هيجيانا في هرمي بريفا بدن يعني ودكانن وي بباريزن حردو آليان حيا في قاوين نكانن يعني بروي قوي خلكي سيقات جوان فقط كري وبالتالي انا عالم جبو مرني ماي يعني الروس شلوه داري اوقاس خرابه كو ملات جبو بمينه البرخواد دا جبو بمينه للروجافاي كردستاني انا ملات هاشتي خد تبلا هفون يعني روش ارام يعني روش نا ارام داري اولهي داري امني دا يعني روشة اقتصادي اقتصادي ندرسته يعني روشة تنقل يا جيانه يا خندنه يعني روش ندرسته الفدري افري وبرياك وحيا بو سر حصل نكام بنانه كيفاك بجهانداوي ولاتي يعني ويتشاور وبرتياوي بكيش برشي برنا اف اوبراسيون كاك فرهاد اگر اف اوبراسيون بيك هات ام بحسب اگر دكن پیش روجا ریوبری خسر وی ببچه يعني بطيبت باجاري كوباني هجر تشتك بتم معناش في ريفبري رنامينه يعني تم معناش جيرا نامينه اف اوبراسيون دبي بالديالوج بالسياسه بخندنا في تابلو سياسي بخشكي ودزانب الثغرات ويت كي دريدانا وهواجس مجتمع الدولي اللي كي درينا وام بقالب وا برسونات جواب بكن يعني كرد حاضرن كاك فرات كرد حاضرن يعني هيزا كردان هيا كود ارينا ناف دولتي دا و مجاري گوتو بيش بكن يعني كرد خدي و قوتنا كو بكاربن بچن للدنيا و مسألة گوتو بيش بكن كرد هجر يك ريزياك تشيب بهجر ديالوجك تشيب وبيك موقفي وراس اثبات بكن اونا دخازن بمنطقه بريفه ببن كما يعني سياسه مدار متننا او امكانياتنا ولا كذا يعني كرد دكارن هجر او يكريزيا هذا دكارن هجر ام يعني هيفيا كمزنج ورولا كمزنج هريما كردستان جي هيفي دكن او جي دكان يعني ناكوكيه في مساله تدي كردين سوريان بالطيبات جداتيا قواي
خصوصیات و هرمه هی تبل هویاک به پیکاتی درایی دبی اطراف کردستانی جی و مسئله جاره که دد بن چابارا در باز بکن یعنی اف خلق بس ایدی بو سر 11 سال جی کشتن و مرن و کوشبری و برچیبون و تنبون و نلهفهاتن یعنی بس ایدی ما اف تیریجا گیشکی چیه یعنی جداتیاک و هرمه هی وبالتالي ان ادبيجن ببشجريا اطراف كردستاني آليين كردستاني دبي موقفك كردي واضح شيء ببي د سوريا دا وبالتالي ببيكاتيه نرى ويتغي ام قانون ببرن لي باشا ام قانون راست دبيجن كاك فرهاد دبيجن ديوار سينوري كو تركيا آوا كريه لقل كوباني و دفرندن هاتي راكرن او ديوار يعني باشا كاتب راكرن ما علي كوباني حياة غاويت تشتك ناتي بخين هجر بخازن ايريش بكن ما ويل بندي انه كو ديوارك راكن انه تراسك بي كبشاك بي انه ديواران راكن مثلا نقوى يعني ابش خور حرب نفسيه تركيا استخدام ديك الدجي رامي اما زنوي باوري دا مويت ايريش دبي دمي بالضبط دا يعني دكتور حسن جاء انقري كاك فراد حقي دكتور حسن نخن حسن اوكتاي دكتور كرد دخازن بيوندية كباش بتركيا ردينن مقوتبو تركيا آماده يجبوك مشكلة نمينن يعني هر دمي او تهديد بك هر دمي آليدن بترسي برا كوچ بر جامير دبيجا بالصالانة جبر ايرشين تركيا نويرن راكبن كوچ بردبن يان جارك درون ليدخن يان طيارة دفرا يان ايرش دكن يان خلكي دكوجن ترك حاضرن يعني تركيا حاضرة بكردي سوري را بدن وبستينن ادي او دجمنتي نمينه او دوستانیه بسالان کو هبو یعنی جیرانتیه سالان کو هبو او جیرانتی هبو آشتید ناو بر هر دو آلیان ده ترک کنکریت دکتور حسن کرد حاضرن ترک حاضرن یا نه ترکیه دكتور دنگ نظام دنگی منه چو دكتور یان دنگی دكتور نای دكتور حسن دنگی مته آها باشه دنگ و جاره کدن او بچم جم نشت زازا کک نشت هون بحثا من پرسک دكتور حسن اوکتای کر هون حاضرن يعني رولك ببينن برنگك جرانگان جبركم تركي را ددن دستينن هم بريفا بريا خسر ددن دستينن هون حاضرن تشتك چي ببا كو بيوانديك چي ببا ناوبرا ريفا بريا خسر و تركي دا چما وحطانها دفي واريدا رولك ناليست ولی هر تشتی دویم بزن بین ترکیه زل هزک مزند حریم دا و لعبه کی سرکایه بوجی پیوستا گو ام دکاره بین تکلین خوب ترکیه را باشترین بکن ام دکاره بین جسره کی آوا بکن دا صبحی ببه بین گهج بو گوتی حریم ما و خلق ما حریم دا ددو اما امن بحاجتی دجبریا ترکیه نه ایرو روش ام ببین حدیقه خلفیش پیک کرد دا ام شرکی برابری ترکیه بکن ام توجد زان ایرو روش ام نه هم بری ترکیه نه سسي أموكي كورد از نبيرم و از نلقلم قو إيرو تاني أم ببيجن دو وقت أزمات دا تاني وقت قوت آستانگی چه بون أم بازن ببيجن كامل افكرني سياسي چه کن و خود اگراوی أم کرد ببین یک وقت قوتي قوستن و پیوستی هيا گرک دو وقت قوتي قوستن و پیوستی به هيا أم یک ببین هلوستا خال برنبري دوست و دجمنه خوا أم بکن یک سسي از ندوه بهوری دمجی گو ترکی ایرو روش ایریشین هرمه ما بکی اگر رحنیا کس و گوتیش تری اجروسا هون هل كاك نشات هون لدجن يان بازار سياسي و هل وستوا هون هل وستا انا كسي بيجو ما لدجي في اوبراسيونيه يان لقل في اوبراسيونيه كاك نشات هون لدجي في اوبراسيونيه تركي بلان بك بارن چک داری ده
بيجومان إيرو روش أم دبينن أف إيريشا هناك يجي أف هالوسطا جو تركيا ريد دي أم بيجن كريزا سوريا ببر خرابي كمستردد ببوجي أم نلقلن جو تشت دواري عسكري دا چار سر ببن أم بيرنا جو گفتگوه كي سياسي هبه أم بيرنا جو لفكرنك هبه أم بيرنا جو دانستاندنك لسر هبه دامروف دكار بي وما خوفي هناك بجدي بگری یا جواز رای هانا که بجدی چی راکل لی از بيجم أفايا نتنش تركيا تخصنا راستا تركيا وقتي ما أخذنا ويانا راستا تركيا ما أربنا ويانا راستا تركيا دا خواز خواستكنا ويانا ليت علي كديدش ماشي تخصنا أم چاوا ذكاربن فاتشتي هانا كي چارة سر بكن وچما هول ندا راستقنا باش وچما هول ندا تركيا إيرو روش باشترين علاقات بلا باشترين علاقات بهرم كردستان رهانت تبي خود جرافيا أو جي كردن إيروج هرم كيسان وچما وكا أنا كسي كاك نشأ بيرا فكريا إبراهيم خليل صالنا كاك نشأت وچما هول ندا قسما دسبيك أبو وچما هول ندا محاولة نكر جبوك كيماني يعني وهول ندا وهول بدا كدنا برا تركي وريفابريا خسر دا قنالك هبا هم ببانا برق هم ببنا قنالك جبوكو اف تشتي كنار روجافاي كرساني گيشتي نگيشتي 2014 از یک جوا کسی گل ترکیه بوم از استانبول بوم وزیر خارجیه ترکیه هنگی داود اوغلو بو تی بیرامن ام و صالح مسلم پیک ولویده حاضر بون وی چاقی جیج ما خواستن وکی انجمنان اجتماعی کرد دکتر حمید و حکیم خوجی لور بو ام چار کس انجمنان اجتماعی کرد بون هر وها صالح مسلم بو وی چاقی ترکیش ما خواست گوتن سه تشته سرکه هنا یک جی خلوستا و جی میدیار بی دو پروژه وی کردید هرمه ده سه قبون اول که لکه اپوزیسیون برانبری به رژیم ها اما بالنسبه شماره وقتی گوند کاربن وینا که بو ما بدن دیاری کرن اما ام حاضرن باش درين تكليب كردارة شيء بكن ظاهر مهذا وأم حاضرن قوي سينوري سر وبر بو منطقة وكن تاني مناطق جورجيم نتدا أم ويناكن فبالتالي أزبجم تركيا ويشاقي هنقاف آويتن لهنجي أم وجرهن دي سجي بيك كيو منظومة ويناك قبول نكر نما قبول نكر إما مجلس بيك دم خيارات قب معارضة ردان ديار كرن ما قلتن إمام كلك معارضين برنبري برجيم أناك أم قصتك ودفاز ملتي قرنا لبيك كدكاري بو أفري وبريا جو شكر دكاري بو السرقة بسكن يجتكاري بو وهرم ما جويد شتين جو توش دبي إيرو روش بپارزي از بجمنا برواج بناكي افري وبريا اناكي فوقستيه تنه دستك كشبو گوتي ايريش وشرل سر تركيا او دبي سدن جو افهرم اناكي تكارن حتى استكاربم ببم ريگر البيشيا دخواز وخستك تركيا بلشت بن بربن لي وقت جو اس سياستتكم از دكاربم ببم ريگر البيشيا و بلانن هناكي يا جيوا بروجين جو ايرو روش تركيا كارتني دبي ازانبم گوتي دلستكالكس دلستكوانا دا از چاوا بكم لأما تنه وگوتي از هر تشتی بکم و پاشور از ببیجم ولی ترکیه ایریشت که کشکوی ترکیه ایریش بکی. اما فرهاد باقر قلت روجافای کردستان لسر ترکیه نه تهدیده. يعني افجي هيا دكتور جابرييل امريكا دكتور من حسكر في بزانبم بسبوري جنيزيك فاد شوبيني دبيني ريفابريا خسر جبوك بمينا وكا عفرين وسريكاني وغريسيبي لي نيه دفي تشبكه علاقة الولايات المتحدة بيونديا أمريكا الجريفة بريا خسر نهات يو جهرتن وبمنه بيونديا كباش ودفي دمدا هيش نيتك أمريكا نيناكم جسوريا وكشا جباكو الرجلات السورية از باورتكم كو چند مجار هانا أردوغان نها لتمشت كد في دمدا يكم ناخوازه یانجی رو بتوندی الهمبرویه که درد کاویکو اتونومیه که جبو کردان لسوریا هبا جبروها ها او هر تشتی دکا و هول دکو رگریل ویا که
بکە و تخوازە ئۆپەراسیۆنی سەرباسی دکەش بۆ vەیەکێ ڕێگریە لێ بکێ دووەم ئەو درەوشەکە سەرباسی لاوازدایەش بەرگۆ ئەمریکا ڕێکەفتنە کۆ سەد بالەفرێن شەرکەر جۆرێ 35 بتیێدا ئەف هاتە ژنابرن هاتە لادان ئەف ڕێکەفتن بالەفرێن کۆنهال جەم تورکیە هەنایە F16 هەن پێویستیاوێنا چاکردنێ هەیەش بەروها ئەو توخوازێ سەد بالەفرێن F16 ئەمریکا بکرە و بالەفرێن خۆشی چاک بکە لێ کۆنگرس ڕێگریە لەوەیەکێ دەکرێت کۆنگرس ڕادکە کۆ هیچ چەکەکش بۆ تورکیە بێفرۆتن نەها لەوما ئەو دبینە کۆ رووسیاژی گەلێکی لاواز بووە جیهانێ وڵاتێن جیهانێ ما ئەڤ یەک دیت شتا کۆنهال ئۆکراینە دەبە بهتر 27,000 سەربازەی سووری حتانها هاتنە کوشتن بهتر 1,200 دەبابە تێکچوونە نێزیکە 200 بالەفرێن شەرکەر دەستدانە 170 هەلیکۆپتەرش دەستدانە بەروەها رووسیا لاواز بووە سووریاژی ئەو توخوازێ vەیەکێ وەکە دەرفەت بدەستی خۆڤە بێنێ لە سووریا ژبەر ئەگەر vê دەرفەتێ و vê شانسی بدەستی خۆ گەلەوەکی جهێ رووسیا بگرێ ئیران و ئیران کۆکێدە دژمنەش بۆ تورکیا ئەو لڤان بابەتان هەمووان تەماشا دکێ و لەگۆر کۆ ئەو بیر دکێ کۆ ئەو نەچارە vê کریارێ بگێ لێ دەربارێ باکوور و ڕۆژهەڵاتێ سووریێدا ئەس باوەڕ ناکەم کۆی سەرکەفتی بێدە دەبا کۆ کارێکی سەربازی بکە لوان ناوچەین کۆ هەبوونا رووسیا لێ سڤک دبێ لێ دەربارێ ناوچەین دیدە کۆ ئارتێشا ئەمریکا تێدا هەست باوەڕ ناکەم کۆوێ هیچ کارێکی سەربازی میوانێ من زۆر سپاس ji New Jersey دکتۆر گابریێل پرۆفەسۆر دکتۆر گابریێل ساوما پرۆفەسۆرê یاسایê navdewletî û endamê encumena şêwırdariya serokê berê Amerîka Donald Trump û ji Anqerê پرۆفەسۆر دکتۆر حەسەن ئۆکتای serokê navenda Kafkasya ji bo lêkolînên stratejîk û mîkrofona wî xerab bû herwiha ji Kobanê Ferhat Bakir parêzer û siyasetmedar û ji Almanya bajarê Dortmundê jî endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê pedekesê Neşet Zaza spas ji bo wekû hûn mîvan bûn temaşevanên hêja spas ji bo we jî ku temaşa kir heta vê saetê her tixweşiyê de bin û xotirê we